ndabaramukije mwese aho muherereye, ushobora kuba ari mu ijoro cyangwa mu gitondo. Nifuje kubatumira kubana natwe amasengesho adasanzwe y'indwi, azoba arimo deliverance, kubohoka kudasanzwe no gusenya ibicaniro vy'inkomoko z'iwacu vyubatswe mu kwezi kwa 12. Ntugomba kuhasiba. Abari kuri kumbuga ngurukanabumenyi, abari kuri YouTube yacu yitwa Senga TV, kuri Facebook yacu no kuri TikTok, nabatumiye ku munsi wa gatatu isaha 10 kugeza isaha 12, no ku munsi wa kane isaha 10 kugeza isaha 12. Kwa gatandatu dufise amasengesho y'akarago, nabo horahawe ikaze isaha 3. Imana nyina amahoro ibagirire neza, ni kuva saa 3 kugeza isaha 8. Umunsi w'Imana tugira amateraniro abiri. Irya mbere riva saa 2:30 kugeza isaha 6:30. Irya kabiri ritangwa isaha 10 kugeza isaha 12. Murahawe ikaze n'ibyo bihe byiza tuzoba turimo mw'indwi. Ukuri tuzosenga ibicaniro bubatse basogokuru abatwitangiye, kuko ntabwo bahamagara Imana rurema, ariko ni byiza kuza tugasenga ibicaniro twubakiye, tukubaka ibicaniro bisha n'imiryango yacu mu izina rya Kristo Yesu. Murakoze, mugire umugisha w'Imana.